Nna le modiri re kopane kwa sekolong se se potlana sa Nanogang re lwela kgarebe. Re ne re tsena mo ntlwaneng ya boithutelo e le nngwe rotlhe ka boraro jwa rona. Ra ipala mabala a kgaka mme ka maswabi morwetsana a tsamaya le lekau le sele la kgwele ya dinao. Wai! O paletswe ke go itsatsang ka monna, ga bua modiri. Bona gore go bua mang. Re skepeng se le sengwe man. Ga se gore le rona re ikopela phatla mo setlhopheng sa bolo. Hinteke moshana na ke siame. Nga tloga ka bagella botlhe. Seo ga se ke se tletseng mo sekolong. Tse di snacks ke tsa lona. Morago ga foo, ra nna ditsala tse di popota go gaisa. Fa e sala nako eo, modiri a simolola go mpitsa snacks, mme ra nna basimane ba ba bapang ba ditilo tsa kwa morago mo ntlong ya boithutelo. Se se neng se gakgamatsa ke gore ntswa re ne re nna kwa morago-rago, re ne re phaletse bana ba bangwe ruri le ba ba bapang le morutabana fa a ruta. Lo didimetse thata bashimane. Fa lo ne lo sa emise go makatsa ka madio a lona, ka bo ke re lo tshameketse ruri. Ga bua morutabana nako nngwe a botsa potso mme nna le modiri re le bonnye jwa bangwe ba ba neng ba sa tsholetsa matsogo. Ngongorego e ne e le yone ya ga morutabana nako le nako re a tsile go ntsela pampitsana maduo. Mme ene o ne a phakelela kwa madirelong phakela thata tadi ya Musa. Re a re o ne a tle a mo ise tirong pele ga ke tshola mme a tloga a simolola go tsewa le ba bangwe ka koloi ya tiro. Ka jalo re ne le ene a re isang a bo a re tsaya kwa sekolong tsatsi le letsatsi pele ga a ya mmerekong, ka ebile re ne re nna mabapi mo motseng wa Matebeleng. Ga ke dumele go ke lona ba le nnang le rile tu fa morutabana a le tlhaola ditlhaloganyo. Utlwa jaaka le iteisana borathana le seroma moo. Ga bua re mo mosong mongwe koloi le bile Nanogang. Ka fetola ka gore, ao papa, lo wena wa itse gore re arabela ebe re tsosetsa modumo mo pampiring ya teko kana ya ditlhatlhobo. Simple. Karabo ya me ya selwa morago ke setshego sa mmaio sa mokgweetsi le bapalami. Nna le modiri re neelana matsogo e kete mawelana a itsise yo mongwe a sa akantseng. E rile go fenya ditlhatlhobo tsa makgaolakgang a lokwalo la boraro, ra fetela sekolong segolo sa Naledi mmogo. Ka bomadimabe ra isiwa matlong a boithutelo a a fapaneng. Le ntswa re ne re kgaogantswe jaaka madi a motshelo bofelong jwa ngwaga, re ne re etelana ka nako ya dijo tsa maphakela le tsa motshegare. E ne re morago ga go phakiwa, ra bo re inaakanya le mophako mannong a le mangwe, makolwane a ja dijo le ditlotlo. Nako nngwe re tla bo re iteisana boratana le botshoso e rweleng ba business and finance kwa India me out. Tsala ya me ya ntshebetsa la boraro mongwe go jewa koko le rice. Mare koko e ke yone gompieno. India, wa India ne mona wena? Ka mmotsa. Ntsala ke o spana mo komponeng ya mo India. Motho le monna. This culture knows their stuff, snacks. A bua a feta a itatswa menwana. India ra wela. Sure ntwana ra wela. Fela jaaka o wetse mo kokong he wa ke re motse. Setsego sa rona se dirile gore baithuti ba bangwe ba lebise ditlhogo kwa go rona e kete merubisi e se maikaelelo. Thotse ya go ya India e sale e katelwa mo tlhaloganyo ya me nako yone eo mme ya tswelela ya gola go fitlhela ke simolola go nna le ditoro ke na le kgwebo ya me ya madimadi ya lefatshe ka bophara fela jaaka bahiri ba ga ntsalago modiri.